FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong. 5,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sudah jam 4 sore, kita masuk di sore ceria. Dan spesial hari Sabtu seperti biasa kita kedatangan penyuluh bahasa Bali ya. Dan sekarang kita ke barat ya. Karena dari Kecamatan Seririt. Nah, langsung aja, ini dia ada Kakak IKD Aryana Prayoga SPD, kemudian ada Kakak Putu Nita Wayuni SPD dan juga KD Puspadada SPD. Dan langsung aja kita langsung ke moderator kita ya. Untuk di sore hari ini ada
Mbak Nita, silakan Mbak untuk materi hari ini ya tentang wah ini agak berat nih. Ini permasalahannya agak berat atau topiknya agak berat nih untuk di sore hari ini yaitu pemargi Sang Atma Manut Sasa Bali Purwo. Silakan Mbak Nita. Inggih Om Swastiastu. Om Swastiastu, pemirsa Pro 2 RRI Singaraja, ring dijaga pemagenah, mangkin titiang pelataran dumun akide indek kesusastraan Bali Purwo. Kesusastraan Bali Purwo inggih punika sastra sanes sampun wenten duk ilu pidagingipun ngunggahang pitutur saneluwih. Kesusastraan Bali Purwo puniki kakepah dados tigang soroh. Nggih punika gencaran imbanipun satwa-satwa, tembang imbanipun sekarare, sekar alit utawi pupuh, sekar madi utawi kidung, lan sekar agong utawi kekawin. Taler wenten palawakya silih sinunggil limbanipun inggih punika putru. Mewali ke daging bebaosan iraga serang sami, pemargi Sang Atma puniki wenten kesurat reng putru puniki. Putru punika mewasta putru saji terpana atiwa-tiwa. Inggih yen selenghen daging putru puniki medaging piteket-piteket sane luweh majeng ring Sang Atma raris nuturang pemargi Sang Atma ring swarga loka. Putru puniki kewacanang rikala wenten upacara kelayu sekaran. Putru puniki taler mawiguna pinaka pejangkep upacara pitrayadnya ring Bali. Inggih mangdonetan suwe mangken semeton titiang jaging wacan putru saji terpana atiwa-tiwa. Pinaka pengwacan inggih punika Ikade Aryana Prayoga. Mewah pinaka penegas inggih punika Kadek Pusbedana inggih Durusang. Selamat tinggal masa lalu. Minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Said you'll never run it, never let it be. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan?
Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Om Swastiastu, ditiang penyuluh saking Kecamatan Seririt, Raina mangkin ditiang jaging wacenang Putru Saji Tarpane Ati Wediwe. Om Awigna Mastu Namo Sidam. Pokulun sang Dewa Pitara Nunas pengampura titiang ring sang meragelina mangke kita lien pas akan soane mangkin titiang jagi nganter mantuk idewani muliha kita ring suargante mantuk idewa ring suarga luka ayo kita anut dalan maring wayabiu sampunang idewa ngambil margi ring wayu bayu dalan maring pataleuy ke punika margi ke jagat pada wiadin ke jagat sekala dalan maring agennya tutuan dentu margine sane kegenya marginin idewa teko pusir ring Surabaya sesampune idewa presida rauh ring suarwayan ring bale pangenangan ngonan deraria iri kering bali bengungi idewa murarian apaan pararianing hyang Dewa Pitara kabeh santukan iri ke genah para dewa pitaranim merarian
Soh puak kita saking bale puangenangan. Memargi malih idewa saking bale bengunge punika. Teko pusire ring banjaran kembang. Mangkin rawuh idewa ring banjaran kembang. Ayo kita ametik kembang. Irike sampunang pisan idewa ngalap bunga. Menawa kita kedande desang widodari. Menawi idewa jaga kedukain oleh para widodari ni. Dan lumaris lapahan te. Rarisang idewa lanturang malih memargi. Teko puak kita ring wot gonggo. Ngerare sane mangkin idewa rauh ring titi gonggangi. Ayo kita ngideki tungging wot. Sampunang pisan idewa ngadeg ring muncuk titine punika. Menawa yak gunggungan. Menawi megejeran titi gonggange punika. Menawa kita tiba ring tengahing wot ini den kante. Bilih-bilih idewa runtuh wiade nulung ring tengahing apini. Nyata lumaris lapahan te. Durusang lanturang malih pemargin idewani. Liwat puak kita maring wot gonggo. Sesampune presida idewa ngelintangin titi gonggange punika. Teko puak kita maring babahan sange. Sane mangkin rauh idewa ring bah-bahan sage. Ayo kita anok dog lawa. Sampunang pisan idewa noktok lawangane derike. Menawa kita kagiat yang durkala. Menawi mekesiap wiadin tengkejut ide yang durkala. Menawa kita kedande deni resang atungguing lawa. Menawi idewa jaga kedukain wiadin kegalakin oleh ide sane nyagain lawangane punika. Anyalo kita lawang ring hiang durkala. Bacikang idewa mapinunasan ring sang durkala sane nyaga lawangane punika. Wenengan puak kita lawa. Becik-becikang idewa ngadeg ring tengah lawangane punika. Ne hartine kono kapatian ire. Ngeraris jagi teke ide indik sedan idewani durusang lanturang malih pemargin idewani. Rahmati eling semayantu. Santukan idewa eling ring pasubayane sane nguni. Deno doakan pusira marga dehyang durkala. Ngeraris idewa kenikain pemargi oleh yang durkala. Ring Wisnu Loka. Inggih
punika margine saneke Wisnu Loka. Teka pusira ring Wisnu pada sasampune Idewa rauh ring Wisnu Loka. lumaris kita ring kadewata ngeraris ngeranjing Idewa ring kedewatan. Jomojok puak kita ring kahyangan ira batara hyang wisesa. Tangkil Idewa ring kayangan Ide Sang Hyang Widi. Muah tinakonan pantinta de batara hyang wisesa. Irike malih jagi ketakinin indek sedan Idewani. Warahin patinta eleng ring pesemayan te. Waturang indek asapun napi mungguing sedan Idewani. Inggih punika wantah Idewa eling ring pasubayane sane dumun. Dia nuduh akan kita maring Wisnu Buwana. Kenikain raris Idewa ke Wisnu Buwana. Ganira batara hyang wisesa oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Domunuang kita marangke gelisang Idewa memargi merika. Apaan dunungan nira hyang dewa pitara kabeh. Mawinang Idewa irika genah linggih dewa pitarane mekesamian. Teka puak kita ring swarga. Sesampune Idewa rauh ring swargan. Ayo lawas den menadi dewata. Sampunang Idewa suwi menados dewata. Pitung lek, pitung wengi, lawasan te mangke ring swarga. Wantah pitung bulan, pitung wengi suwen Idewane ring swargan. Arapu kita tumiti seajatmu. Mataki-taki Idewa jagi numitis malih dados manusia. Ayo kita nyolong tumiti seajatmu. Sakewanten sampunang Idewa memaling numitis dados manusia. Manawa kita anuan peja. Yening asapunika menawi gelis Idewa seda. Sinambut debiatara. Sesampune Idewa keluarga numitis oleh Ide Batara. Amin te kita ring Batara hyang babaha. Mapinunas Idewa sane becek ring Ide Sang Hyang Widi. Enak pu pamitan te. Elingang pesan becikang mapinunas jaga mapamit saking swargan. Wenehan roh ante tumurun ring Batara hyang ajatmu. Yening Idewa sampun kelugre oleh Ide Sang Hyang Widi. Ayo kita
Semaya mati kesari. Sampunang masumaya sedesane nenten patut. Siane gating kebu sampi. Minekadipun senggot kebu wiadin senggot sampi. Ayo kita asemaya mati. Sina wuting huaya. Sina wuting ula. Tualur sampuna masumaya sede sarap buaya wiadin cegot lelipi. Ayo kita asemaya mati. Sinedeng pepayo. Sampunang masubaya sedak rikala kantun alit. Sedang rumaja putra. Sedang apa pangkas. Sedang anengah tu. Utawi sede runa wiadin runi. Sedang mepeng bajang sedang nedeg tu. Muhayu kita semaya mati. Sakuluiring kepegawaian. Tualur sampunang masumbaya sedesane nenten patut. Ulah pati, solah pati. Minekadipun nyedayang raga wiadin ngulah pati salah pati. Semaya kita anutuk akon tu. Masubaya idewa mangde panjang yusa nuk tugang tu. Lamun sami kuang waktu itu. Nyantos puput pemargin catur asramani inggih punika Brahmancari Grahasta Wanaprasta miwah biksuke. Samangkana pasemayan tu. Sapunika ugi pasubayan idewane ring ide Sang Hyang Widi. Anak pu samayan tu ring Batara Hyang Babahu. Punika sane patut keaturang ring ide Sang Hyang Widi. Tumurun kita ajatmu. Ngeraris tedun idewa menyerod adadi dados manusia. Bumi pertiwi pengadegan tu. Dari ke ring jagat retiwini. Ayo kita tumiti sing wong agendo. Sampunang numitis ring jatme sane demen ngide-ngide. Manawa kita dadi anaking wong agendo. Menawi ide dados anak ngide-ide wiadin gegendo. Ayo kita tumiti sing wong akala. Taler sampunang numitis ring jatmu sane memoto. Manawa kita dadi anaking wong akala. Menawi dewa dados anak bebotoh. Ayo kita tumiti sing wong amaha. Sampunang numitis ring jatme sane duwe dosa akeh. Manawa kita dadi anaking wong amaha.
menawi dewa dados anak sanes tate mondong dosa. Ayo kita tumiti sing wong adaga. Sampunang numiti sering jatmu sanes sombong. Menawa kita dadi anaking wong adaga. Menawi dewa dados jatmu sanes sombong. Ayo kita tumiti sing wong amelaten ambedel. Sampunang numiti sering jatmu sane demen ngeraos banggres. Miwa seneng mejaljol. Menawa kita dadi wong amelaten ambedel. Menawi dewa taler seneng ngeraos bangras tur seneng mejaljal. Tumiti kita ring swarga mata nanti. Numitis idewa ring keluarga sane presiden manggihin mok sartam jagat dito. Enggon nanti tumitis santukan wantah genah punika sane kebaos patut wiaden becik. Hanya lu kita Raja Drewi maring Batar Wisnu. Talar sampunang idewa lali ngelungsur Raja Brahmana ring ide Batar Wisnu sane jaga anggen bekel idewa satunggon urip ring jagat pada. Samangkane pituduh nira Sang Hyang Guru. Sapunika sumekan pitekat pandita mantuk ring sang sida. Sang Hyang Dharma ngaranira pakulo. Pandita sane kesengguh sang meraga dharma wiadin sang Brahma jati. Om Sabata Iya Namo Shivaya. Ong Namo. Om Santi Santi Santi. Om. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a lover, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Inggih pemirsa Pro 2 RRI Singaraja reng di Jakapo Magana mewali serang titiang penyuluh basa balik Kecamatan Seririt. Senemangken titiang jaging lanturang Indek Putru. Putru saji terpane atiwe-tiwe madaging pemargi atma ring swarga loke. Senemangken lugrayang titiang micu tetang Indek Putru saji terpane atiwe-tiwe. Nunas pengampura titiang majang ring sang merageline. Senemangken titiang jagi ngater mantuk idewane ring swarga loke. Pemargi nikah pertama ambil margi ke Genia. Sesampun rao ring Suraweyan irike ring bale gonggangi. Ampura irike ring bale bengongi merarian. Santukan irain oleh para wididarini. Raris lanturang pemargini kantos rao ring titi gonggangi. Sampunang pisan ngada gereng muncuk titine punike menawi megejiraan titi gonggangi punike. Peleban bisa ulung reng tengaheng apini. Sesampune presiden lintangin titi gonggangi punike, lanturang pemargine kantos rauh reng babahan sange. Sampunang pisan noktok lawangane derike, menawi mekasia biaden tengkejut ide yang dorekale. Menawi yeneng ide yang dorekale mekasyab, jaga kedukain wiaden kegalakin oleh ide sani nyagain lawangane punika. Irike becikang mepinuna sering sang durekale sani nyaga lawangane punika. Becik-becik ide wengadeg ring tengah lawangane punika. Ngerares jagi ketakinin inde sedan idewane. Durusang lanturang malih pemargini. Ngerares
kenikain pemargi oleh yang dorekale. Margine sane ke Wisnu Loka. Sesampune i dewa rauh reng Wisnu Loka, ngeraris ngeranjing ke dewatan, tangkil ring kahyangan ide Sang Yang Widi. Irike malih jagi ketakinin indek sedan idewani, aturang indek asapunapi monggueng sedan idewani. Inggih punika wantah idewa eleng ring pesubayani sane dumun. Raris oleh ide Sang Yang Widiwasa kenikain idewa ke Wisnu Buana, genah lenggeh dewa pitarani makesamian. Nanging sampunang idewa suwe mendados dewata, wantah 7 bulan 7 wengi suwene idewa ring suwargan, numitis malih dados manusia. Raris sedurung numitis dados manusia ring jagat pertiwi, niki wenten pebesenyane. Sampunang memaling numitis dadi manusia menawi gele sede. Sampunang mesubaya sede sane nenten patut, umpami sengot kebo utawi sampi, sarap buaya, cotot lipi, angulah pati lan salah pati. Sampunang numitis ring jadme sane demen ngide-ngide, memotoh, akeh dosa, sombong, bangras seneng majaljal, numitis ring keluarga sane sampun preside moksartam jagadite. Taler sampunang laling lungsur raja brana ring ide Betara Wisnu, anggen bekal urip ring jagat pada. Inggih pemirsa Pro 2 RRI Singaraja ring di Joka Pemegenah, punika pinake cutetan pemargi Sang Atma manut kesusastraan Bali Purwa. Sane keambil saking daging putru, saji tarpane atiwe-tiwe. Titiang penyuluh basa Bali Kecamatan Seririt ngaturang sukseme ping banget majeng ring pemirsa Pro 2 RRI Singaraja sane kantun satya miragyang Radio Pro 2 RRI Singaraja kantos mangkin. Titiang penyuluh basa Bali Kecamatan Seririt ngelungsur pengampura yeneng wenten iwang atur titiang sarang semeton titiang diwau. Pinake pemuput titiang ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om. Baik, itu dia teman Pro 2 untuk sore ceria di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Dan terima kasih untuk penyuluh bahasa Bali Kecamatan Seririt ya. Ada Kakak IKD Aryana Prayoga SPD, ada Putu Dita Wayuni SPD, dan juga KD Puspadana. Dan yang pasti sudah menceritakan dan juga nutru tadi ya tentang pemargi Sang Atma manut sastra Bali Purwa teman Pro 2. Thank you banget juga ya buat kamu yang udah stay tune, dan jadinya kita tahu ya seperti apa perjalanan Atma setelah ini gitu guys ya. Oke, ya jangan kemana-mana. Ya pastinya masih bareng gue Sadia untuk di sore ceria sampai nanti di jam 6 sore, dan kita tutup lagi dengan Parma Santi untuk di sore hari ini. Om Santi 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 Om. Abdi, aku bawa kue nih, mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya, cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco.